Prošla je zima i došlo nam je proleće. Sa dolaskom proleća počinje i novi ciklus reprodukcije u biljnom i životinjskom svetu. Fazani su već vredni. Evo imate priliku da vidite prva jaja koje fazanke nose. Iz ovih malih jaja ispilit će se fazančići koje će lovci odgajiti i pustiti ih u prirodu. Kako je ovo matično jato prošlo kroz zimu? Pa matično jato je prošlo kroz zimu odlično, imalo je dobru hranu, vitamine, davan im je kupus preko zime kao metabolička voda, što im je mnogo pomoglo i kao vitamin C i kao hrana i dobijali su i sigurno i koncentrata pored zrnaste hrane. Sve je to uticalo da matično jato bude u dobroj kondiciji i što možda se vidi da su fenotipski odlično formirani i iza toga sigurno stoji dobar genotip, što će da se vidi kroz inkubacijsku proizvodnju. Ovo je takozvana prva faza proizvodnje, sad se skupljaju jaja i za 10 dana ta jaja će ući u inkubatore gdje će za 24 dana da se dobiju jednodnevni fazanski pilići koji će da se odgajaju i poslije toga će da idu, poslije 2 mjeseca idu u lovišta gdje će da se takozvano vrši podivljavanje fazanskih pilića i njihovo prilagođavanje za uslove u prirodi koja u beogradskoj oblasti nije baš izdašna, jer mi moramo 10 puta više da radimo nego ona društva koja imaju idealne prirodne uslove. Ovdje kod nas je grad gdje imamo intenzivnu poljoprivredu što ne odgovara odgajivanju fazanske divljači, ali našim upornim trudom i zalaganjem uspevamo da održimo tu vrstu divljači u okolini Beograda. Koliko imate jedinki u matičnom jatu? Pa sad trenutno ima 1800 fazana, međutim bilo je mnogo više uzimljenog jata, tako smo mi intervenisali i sa prirodnu reprodukciju u prirodi, a ovdje je deo matičnog jata od 1800 komada koji će davati jaja za našu proizvodnju i koja će delom biti za puštanje kod nas u lovištu, a delom ćemo i drugim lovačkim društvama prodavati piliće iz naše fazanerije. Nalazimo se u vojeri, u fazaneriji, dakle, lovačkog društva Beograd. Kojih je kapaciteta vaša fazanerija? Pa ima različitih kapaciteta. Mi za jednodnevne piliće imamo kapacitet tu oko 40.000 pilića, međutim za ove malo veće tu je negdje oko 15.000 odrasli fazanskih pilića. Koju proizvodnju planirate za ovu sezonu? Pa za ovu sezonu tu planiramo od 13 do 15.000 fazanskih pilića, što je dovoljno za naše lovište i za ugovorenu prodaju fazanskih pilića. Kako je poreklo, dobro poreklo matičnog jata? Pa matično jato je naše porekla, pa smo delom i ukrštali naše fazane sa rumunskim fazanima i sa još drugim fazanerijama, tako da se tiče genetike, to je jako dobro. Lovci su ljudi koji su poznati kao ljubitelji prirode i da bi imali šta da love u lovištima, oni mnogo rade i proizvode. Evo, ovo je baš primjer kako se proizvodi fazanska divljač. Jel treba mnogo posla da se od jednog jajeta dobije zdrav fazan koji se pušta u lovište? Pa to je veliki posao, mislim, dobijaju se novi organizmi, dobijaju se nove jedinke koje treba da posluže lovcima da mogu u svom sportskom delu da vrše i ostate divljači. Međutim, ostale sam to je posljednja faza lova, jer on se dešava u tim zimskim periodima, a do tog vremena treba i da se obezbede uslovi za to divljač i da se proizvedu i da se puste u lovištu, tako da lovci onaj višak deo takozvanog osnovnog ili matičnog jata koji se nalazi u lovištu mogu da ostale. Znači prvo moraju da urade, da stvore i onda da imaju deo te divljače da ostale. I vrlo je bitan deo zalaganja lovaca koji u lovištu ostreljuju takozvane štetočine koje zovemo, to su lisice,
svrake, vrane, psi i mačke lutalice, koje su ujedno i štetne za celokupnu zajednicu. Krenući od samih zoonoza, besnila, ehinokokoze i tako dalje, što u krajnjoj distanci pomaže društvu uopšte.